Nginibingelele ngiphinze nginamukele kunasi Simo selitulu babukele emakhaya sanibona nasibona namhla kusihlwa sibona ngathi ngemathuba lamahle emvula lacisha afika khona enhla nelive kuyofika khona lapha eningizimu yelive ngagcina safika khona ku 30% umoya ogijima efika khona ku 40 kilometers ngeli all chama khona eningizimu yelive kanti la ngeni lakusasa yawubona silawo mathuba emvula siwabelesile khona ngena khona la enkhabeni yelive ngagcina safika khona ku 60% kufika khona enhla nelive letinye indzawo kanti lapha endzaweni lapha esifundeni sesikhulu ladodonke shoko nosinathuba lamahle emvula la ngagcina safika khona ku 60% kanti sexwayiso lesibuya khona eSouth African Weather Service bonakala ngathi liyathuma kakhulu etindaweni etibonifana lapha kubo KZN ungena khona lapha eGauteng kwehla khona etindaweni lapha kubo KZN ngisho ukuthi babule emakhaya sicaphele kuleto tindzawo kanti siye sixwayiso lesibuya khona eSouth African Weather Service ukuthi kubonakala ngathi nebhebhethayo kwemlilo lapha esifundeni sefile esikhulu kunadodonke endaweni lapha eUppington kungenela lapha eNtshonalanga Kapa indaweni lapha eCape Town sicaphele babukela emakhaya lesebenzisa ngayo umlilo ukuze singadali ingoti singena khona kufuthumala kwelive la eGauteng iJohannesburg itawucala khona lapha ku7 inyule ku 28 inyule ku 26 kanzi ibitoli hlethi khona ku 28 kenzi iBrockelsburg cala khona ku 18 inyule ku 27 Vereeniging ahlethi khona ku 27 kanye neCarltonville sihlala endansi lapha esifundeni lapha eLimpopo musini hlethi khona ku 32 kanzi liphela licala ku 21 inyule ku 30 Thabazimbi ahlethi ku 29 kanzi iBelabela cala ku 18 inyule ku 26 emva kwamadina sihlala endansi esifundeni lapha eMpumalanga lapha esikhukhuza ahlethi ku 31 liyashisa kanzi ke lapha eMiddelburg hlethi ku 24 lipholi lemalahleni nakhona hlethi khona ku 24 kanzi eMelo hlethi khona ku 21 emkhondo hlethi ku 25 lapha eKwaZulu Natal endaweni lapha eThekwini hlethi khona ku 29 Kokstad acala ku 11 hlethi khona ku 25 isifundeni lapha eMpumalanga Kapa lapha eMthatha hlethi khona ku 29 kuMancala ku 69 ku 31 kanye neMaletswayi kuBilomo ahlethi khona ku 36 lapha eNtshonalanga Kapa eCape Town hlethi khona ku 33 iWorcester hlethi ku 37 emva kwamadina Bedford West cala khona ku 19 ku 38 kanzi eGeorge cala ku 16 lihlethi khona ku 30 esifundeni seful salapha esikhulu ngadodonke kuRubani hlethi khona ku 33 kanzi Uppington hlethi ku 38 liyashisa iDR cala ku 18 ihlethi khona lapha ku 34 eFree State babukela emakhaya Frankfurt hlethi ku 27 Sasolburg hlethi ku 28 kanzi Krokstad ihlethi khona lapha ku 31 esifundeni segcina babukela emakhaya lapha eNorthwest Rustenburg hlethi khona lapha ku 29 kanzi Ottosdale yabonakala icala khona lapha ku 16 hlethi khona lapha ku 30 babukela emakhaya ngasi ngilokule ngiphathela ubuya lokhu hlethi inhlweni landzela nisalene kahle.